me u institutu Mihajlo Pupin, tragom priče za koju verujem Beograđani da malo ko, nažalost, od nas zna, jer upravo na ovom mestu 70. godina 20. veka počeli su da se prave prvi roboti, odnosno preteče robota na planeti. Zvuči neverovatno da je u ovoj scenografiji, koja i danas miriše na bolji život ili tesnu kožu, začet Terminator i drugi belosvetski čovekoliki roboti. Jer daleke 1972. napravljena je ovde prva bionička ruka u istoriji, koja bi čoveku nadomestila šaku koju nema. I to ne kao pasivna proteza kao do tada, već sa pokretanjem prstiju. Bio je to početak humanoidne robotike, jer do tada su rađene samo hvataljke za industrijske robote. U to vreme to je bilo izuzetno napredno i mogu reći da je tih 70. i 80. godina Jugoslavija, odnosno Institut Mihajlo Pupin i Srbija, da su bili velesila u toj oblasti. Ova takozvana beogradska šaka, koja je napravljena ovde u Institutu Mihajlo Pupin, nalazi se u svim svetskim udžbenicima iz robotike pod nazivom beogradska šaka. Znači, ona ima sinergijsko dejstvo, može ići u jednom i drugom pravcu. Pokretana je, što je interesantno, jedinim elektromotorom, ali ima izuzetno inteligentno projektovan polužni mehanizam koji faktički pogon sa jednog elektromotora prenosi sinergijski na svih 5 prstiju. Strani naučnici i danas kad posete institut i vide datum kad je ovde napravljena prva bionička ruka, pitaju šta vam se dogodilo, što ste stali kad ste bili broj 1 u robotici. Bili su iznenađeni i nisu mogli da veruju da u to vreme je neko bio, da kažem, sposoban da nešto tako tehnološki napredno napravi. I naravno ovi svi uređaji su kasnije pokrenuli, da kažem, mnogo bogatije tehnološke države, Japan, Ameriku, Nemačku, da rade na razvoju dalje ovakvih šaka. Profesora, evo nas u prototipskoj laboratoriji. Želeli ste da mi predstavite nekoga? Pa, predstavljam vam Bajića. To je, da kažem, naš model koji je služio za prototipsko ispitivanje beogradske šake. Ovde se kačila ruka i odgovarajući senzori, tako da pre nego što je to probano na čoveku, onda smo ispitivali, odnosno moje starije kolege su to ispitivale na ovoj masici. Senzori su bili na nadlaktici, a bila je i varijanta da su prepoznavali pokret. Znači, kad se u određenom smeru ruka pomeri, onda ruka odradi u jednom smeru ili u drugom. Velesila u humanoidnoj robotici danas je Japan, ali japanski naučnici pošteno priznaju da su inspiraciju za svoj program našli u ranom radu akademika Miomira Vukobratovića, osnivača ove laboratorije, koji je sa svojim kolegama konstruisao prve egzoskelete u istoriji, koji su prvi put paraplegičarima i nepokretnima omogućili da hodaju. Mislutili nisu da će začeti revoluciju. Egzoskeleti koji su napravljeni tih 70. godina u Institutu Mihajlo Pupin su svakako preteča današnjih humanoidnih robota. Pomoću ovog egzoskeleta na pneumatski pogon 72. godine prvi put u svetu omogućen je hod jednom paraplegičaru uz pomoć uređaja i lakog prenosnog oslonca dupka koji je obezbeđivao stabilnost. Ovo je elektromehanički egzoskelet, znači pogon je elektromotorima, a sa druge strane je pneumatska varijanta. Jedan i drugi sistem su bili sposobni da nose čoveka normalne konstitucije, znači 70-80 kilograma, i imali su, zahvaljujući senzorima koji se nalaze dole ispod đona, mogli su da održavaju i stabilnost. Nažalost, u to vreme nije postojala još uvek bežična tehnologija. I takođe i baterije su bile odnosno ta tehnologija pravljenja baterija bila na mnogo nižem stepenu razvoja, tako da je pacijent za sobom morao da vuče dosta dugačak energetski kabel. Princip rada i oblik od tada se nisu mnogo izmenili, samo su materijali postali lakši. Dakle, nauka od ovih radova nije mnogo odmakla, tehnologija jeste. A koliko ideje i dalje ne manjkaju, svedoči i uzbudljiv naučni projekat koji se krčka u ovoj laboratoriji. Da pomoću matematičkih algoritama, tipova ličnosti, roboti dobiju emocije. U budućnosti će roboti živeti i raditi uz ljude i sa ljudima. To znači, u kući će oni biti patronažni, pomoćnici, asistenti,
u klinikama, da, čuvaće decu ili radiće u obrazovanju. Međutim, veoma je bitno da ti roboti ne budu samo hladne mašine, nego, recimo, korisnici će moći da izaberu tip temperamenta, odnosno tip ličnosti koji najviše odgovara njihovom egu. To je, što bismo mi ljudi rekli, horoskopski znak robota. Poslednjih godina sa kolegama iz Novog Sada radi se na kreiranju robota Marka koji će pomagati deci oboleloj od autizma i cerebralne paralize. Telo mu je gotovo, čeka se da progovori i progleda. Da kažem, sad je neko drugo vreme, mnogo je manji budžet koji se odvaja za nauku, ali mislim da još uvek u ovoj zemlji postoji kadar i, da kažem, ljudski naučni potencijal koji može da se ravnopravno bori, možda ne u hardveru, možda ne u tehnologiji, ali u algoritmima, u znanju, u rešenjima svakako. Nedavno je francuska državna televizija posetila institut da bi sa profesorom Rodićem snimila reportažu o čuvenoj beogradskoj šaci. Samo još Beograđani za nju da saznaju. Everyday robots just touch the